mugoroba Imana ikurambura amaboko yayo menshi. Byabwiye Mose ngo si ukuboko kumwe, si abiri, si atatu, ni amaboko menshi azemeza Farawo. Noneho si no kubarekura gusa, azabirukana kuko azaba yikiza. Ndinginga Imana yaremye ijuru n'isi iri joro, ivunagure buri kuboko kose kwa Farawo kuri mu buzima bwawe. Imana ikuramburira amaboko menshi, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ikubite, inagure, icagagure amaboko ya Farawo. Tugiye gusenga Imana. Wowe urazi neza hari ukuboko kwa Farawo mu buzima bwawe. Urazi neza aho Farawo akorera. Urazi neza aho umwuka wa Farawo uri.